bakorawa n'omujumbe okitutu Chache South Anthony Kibagendi noyo kuligekerwo ky'obujumbe Nyaribali Chache Dr. Joseph Birundu omwe Thomas Obale negati abande niko baikirana se ekerisia kia St. Leo Itongo iriko basira se ogusangiriria kubwagachi bagokwana nigo bamuchie serikali ye county ya Kisii ase ogutekerania obukoreri obuya na kurieira gocha kurwanirira omwananchi Boigo bainekia gusira Dr. Fred Matiang'i asokoirurukia ebendera yekirogo ky'oborai bwense omwaka ore bosio ase bagania kubwatesiwa Muriketo Frida Kerubo nale no roboti urwo Igati ya barai nigo baikirana imekerisia gia St. Leo Itongo elio kubasira asogosangereria enengo elio kwagacha ekelisikyo bakoragwa n'omujumbe okitutu Chache South Anthony Kibagendi noyo kuligekerwo ky'obujumbe Dr. Joseph Birundu nigo bamuchie serikali ya county ya Kisii asokuburwa kubulendi nabo igogotaikerania obukoleri obuya. Watu wanapigwa ngeta, watu wananyanganywa. Sababu mtu tulichagua kama gavana ameenda akageuza vijana wetu, badala ya kuwapea kazi anawaweka wanakuwa goons. Hao vijana wanapiga kina mama na kuwanyanganya pesa na simu zao. Hao vijana wameamua wakisikia mtu yoyote ambaye anapinga huyo gavana wanamletea fujo. Onigomo getutu esegiabuate ni yetauni. We have somebody to have over 70-80 billion, lakini HLS skewed chigotumeka. Owe, mtu wabekiro mogako itobeti korokomo ske macho ombaki. Nere tochi kwa kero gabana ahira ni okoboko kwa ego chiaso mo betutu kosnero wategazi. Chinga kechio boigo nigo Kibagendi amochia serikali ya William Ruto asoko moturubania chinga ki ainekebuna na agendete kurwanirira omwananchi. Kwambia wewe William Ruto hapa Kisii umekuwa ukituma hao vifaranga wako wanazunguka kila sehemu wanakuja huku kwetu, hata umechukua vijana wengine wa hapa umeanza kuwapea pesa eti wanipinge kiti ya MP. Mimi nakuambia Ruto, hapa ground mimi hamtawezana na mimi. Hamtawezana na mimi. Mara unanishika kule Nairobi, unanizungusha usiku kucha kama mchawi. Unanitumia watu wa EACC wanakuja kutusumbua kwa CDF. Boigo huyo kuligia ekirugo kyobo MCA ime ward ya Kitutu Central Josephat Sungura niga muchia omorai orabisi asogotaikirania obokoreri obuya na kugania gusirwa ile korenta amonchirilio. Problem in the county assembly of Kisii is one, because presentation. We want somebody okoigoro muno omanya time wanje tekibagenda koba akuga for the benefit y'abantu ba tukabeko omuntu utari kuga emotion none mutenya kumeka assembly nonye na yemo. That's why akinu nteme 5 years akinteme nali muranjenga Kitutu Central mbagwato musacha buno barago chaboga kurusobo gari obarago choli kero bante town ingantu dio kitao tulikira na atigera ufatanya vile, lakini hiyo kitu inatuma sana. Wacha tusaidiane monkonya 2027 elina kitonya gokonya na abantu asensemende nigo Dr. Joseph Birundu ainekia guchegokora amonchirilio asibunge ya Nyaribali na guikirania oborai obuya na kuirania amasikani ase omonyaribali Kimura kola irananga Kibagendi chikura jendo chini jisaini muracha murato konya turarwane segie kalirogora 2027 intuna abande ba minto bonsi pitole Jubilee. We have made one decision ngango sibitole to change bugambi tubwate nande tuirania maskantu abwate kuno munyaribali ekerekero togweta abangina baitogari kembumba kuchigura kobomo nigo bamokoboko Dr. Fred Matiang'i asokoirurukia ebendera yo kuligekerwo ky'oborai bwense omwaka bw'ekiri 2025 asibagania abagusi bonsi kumusira 2027 sisi kama jamii na Wakenya wote tumeungana na tumeamua tunaleta kijana wetu como tunuevisa 2027 ntuntu bwatu monto itoketi omonto ito we are in different camps bono iga different camps but is ekigenge kenene no gosikumo mwana ito akaransa ya sabande bago ikaransa anyare gotoretera magendero gusi so 2027
we have one presidential candidate Kurugusi Okoroku Fred Okengo Matia. Ntuno elani meti ntutageti. Kerubo Frida, Ensoko TV.